Kafet ban penlong daga Dawki Dorbar Shnong haka nyo bat Tarik Kyllalyngkot January araja apusan. Kan don ru ka jing kop shot lani ka dancing competition bat ka bayrung lani ka entry fee kan day sunspot ting kamarway bat an pediang tangi ki baladap kat arsnam shaneng. Ka khusnam ya ki bawan hak badingkong kan day 10,000 tingka ki bawan baar kan day 4,000 tingka bat ki bawan balai 10,000 tingka. Ka last date ban pediang ya ki noi shimbenta ka dancing competition kan long haka Tarik Kyllalyngkot araja apusan. Hakiteki arsi an wan ban pensyong shit daki nong rai bapau nam kathan bakan top ya ka samla bahon marwen na Shillong bat ki debanyar haka nyu Tarik baraka Tarik bat an wan pensyong shit da ka padu blat bat ka jingi kop shot marway lane ka solo dancing competition. Kan don ru ka bompa hausi bat ya ki jing tep bakham banya pila ban phone hakini ki number harum pra iway lai iway kandai sun iway not pra jong ai ten song German lani nyo not sun lai nyo kandai nyo pra lani pila ban phone ho pra nyo sao pra ar lai riu i poleng Fete secretary